ye tia pemu de ma MPP amanyuko ne Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na ode atuja MPP amanyuko chitafo enkoso nkuto omugidim no monye adwumaden na break the 8 no embremu emfa emawunum abusia weni afoforo pinu a ene yakikese ne se kase baabi a wo bia na no pay yeba na yede ababe somwo asra kese ne nkoma OCP fertilizers OCP Ghana Limited for and a day abegwaso na OCP asagrasa no mesikweni wo do pamohye na wo kwakodia wo no baye no OCP na wo de pete so efisasase no edin se bo anase buom abom kra na odua ono baye no a wo de OCP fertilizers pete so a o ebeso doso se ye bro se ye mom se ye beans no kese de wudua bia se ye meko se ye atoso de na wudua fa OCP fertilizers pete so na ebeso doso asase no si ye kuma bi se mensam kra no a abuzia OCP a wo de pete so ntino ebeso doso ma bag ene bottle bebre na otie OCP asagrasa ye ka ho ansemi okoba bi etonto agrochemicals ne nyina wo mayimu a obege bi ato se wo pedodo na atu anase wo pese wo de eja akwagene kakra na de kopete mfudie so a ne nyina ofre wo mu a wo mo ene obedi nkomo 0555909437 0555909437 na 0555909433 na one OCP fertilizers impeding edi enkomo womo ena ebo mi chidom aboma donti ama me vima no peya bia wo bia na yetimi aba na yaba abesomwo me din edi na ya abo amali bia bogabzian for yenye bray na fin sam no yenkomo ankasa emfa emamo ya de mo hyase de free wasi exams no a yenuanom nkuma no ahyase a womo echrochro no a na West Africa Examination Council impeding for the atudwa sa chechefo bensia teacher for no bensia and I see them all kase one manta mo nyina se bro nyankoko mo dagya ho a omo ade omo kwako gina mra no nyina wasi exams no a yenuanom nkuma no echrochro no and yesi achechefo binom ede mra hye omo nsem a cheso no a wo ye vigilator na wiase no na cheso no atwepen a wo kire nkwala ne se bia question 1 answer ne se question 2 answer ne se ne cheso question 3 so no na o kire nkwala ne se ne ombesi answer no ede afa I don't know Penny John Kapia or hwani amansa di nkomo ema waye kempeni fo kire se enya achechefo nko no machi wunum achechefo de bensia na nkwala no susu de bebrebe sa ketia hunwi a mfisimu a wo so mo ye bia no omo eye no mo de sankrofo nyina agina emra no Abuzia ye hwese ora John Kapi ensemo a wode etudwa no ye benye bi ede amamo na yahwe se ya mfifimu a West Africa Examination Council impeding for eye nyina ede afa wasi exams no a yenuanom nkuma no echrochro no ho no yebetimi wombetimi ede wono afa so na eno akire womo ekire se ede also omsoso mo ye bia ma fi sowe no a enkola na echro wie peyode ma wunum no womo aye yento aso na yemfamo enkonsem fufrum na oba pani a wono eneye pani kwanchefo United Nations Population Fund ye twenitia FN say UNFPA wono ene penimpa ohwe chese gender based violence no honsensem UNFPA Dr. Doris Mausi ena odi adesre etu ye nanano ahemfo ne ye nanano ahemanu monim se bebi o man na ba bedru sese no enkwada ntotomfi wan totomfi wa ya na yese mpedi boni bitimi chechiri wonum yire wono mo chenchina edo mo ekokoma aware no obesre se nanano ahemfo no ene ahemafo no wo mo enyina mo tumi kese obuo ne anidi a wono ma dehye ewode ma wo mu so na omomfamwa ema sade ne kon no entimi enwie
mayor or the san sami to jawabra na omo eyen kasa home and then cheche dwumadi dia ma de hye bi no a wonum ewo eye mfinfi mantemu uti mantem no mfla mantemu enkrapompre mantemu ene ade hye bi no ewo asante mantem asei uraire Doris Mausi nsemu a wode atudwa kakra emra na omo enya sancheche we ede amamansan eni Abzanfo ye hwese ye beke kane no ede esieni ede amamona ensema hodo a mpenifo hodo no ede tudwa no ye benya bi ede amamo mpenifo pinu a ana se dwumade we wonom ekasase ewo eye United Nations Population Fund dwumadi ase ewa santemantema se bi koso ewa santemantema se ukwapu mantemu a atoye mantemu Western of Nkrapompene mantemu mfimfi mantemu ti mantemu no ene flamantemu no mudi se dwumadi we ya ora yere Dr. Doris Mausi edese futu we emana nano ahimanum ene eye ahemfo no so mutumi obuo ne ani die soronko a onomade hye wode ma wunum no senka omo ede no boa wunum amomatimi etu eye enkwala nkete a empempi etado omo ema wade a enka ebeboa pa nanke ehwese opede Richard Obemboafo oko eye Ministry for Chieftaincy and Religious Affairs ya wono ena ebano eye religion nsemu a ohweso nanke ehwese ono soso ne dia wode soso no yebenya ede amamo yento asomamo na informo enkwamanyosemo Dr. Matthew Poku Prempe eye sesetu apemu edema NPP amanyuku no ene eye Dr. Alhaji Mahmoud Bamia sesese oka wonsa kono so nanum nsia akabosome be miensa na ganafo yehwe kokromuti wonhwatahwata kwakoto ba kwakoyima mpani a mfie na ye wo ye nimu obe nhyehyɛ amommayi afa no ntuma papa efra na fi susu no mrasherjafo susu ombetara mrasherjafiem ede mra papa ta akiri susu no yatoaba ede ayiwunum na sese abanyuku awudo ni nyina ene bidi enso jankasa mirikra de omanane a we nam bonkum we nam nifa ni nyina ayese omo eton omani so ade hunum ene wo mutirim po ede amagana ma de hye se be na ganafo ebenya gidie ni atoaba ede amawunum na Dr. Matthew Poku Prempe de aprobo akopia twema mpodua ene atwema ngobia gya South abatom pesia so ene ne North nyina obo nto ade MPP amanyuku ne boss Dr. Alhaji Mahmoud Bamia ode adesre atom MPP amanyuku achitafo nim so monkoso onye gidie e party nim no monye adwumaden emfa enter party na chi na kwambia so break the 8 ne de enye se bi omodo oma no na edonwre ene bi enwowunum nkunim ebeba de ama MPP amanyuku no Dr. Matthew Poku Prempe Obzia yehwese yebenya Dr. Matthew Poku Prempe nensemo a wode etudwa ewo atwemamponua ene atwema ngwabieja South ene ne North mpesua so ewo asantemantema se na probum no yehwese yensa ebeka ene no
de amamwo na mahunu eye sene osibobo ne nsam so de efaye na no akiri oba pani a wogina de MPP amanyuku no atwema ngwa bi agya South abatom pesia so ma Michelle Chei so de bi esoso de bi eta ensam a Dr. Matthew Poku Prempe de etudwa no eso ebaba boawo mesramo momboye na 2008 science boy nsanu no 2024 me pamacho ye pese ye baba ye nsanu bi ye pese ye tuaso ye pese ye tuaso ye pese ye tuaso because the bia ye na ye hye mesramo so ye ba tuaso so a ye run apo te dia me kan yo ko oye pomu hadeshi enti mesramo moboa na se ye de ne ba media they come in China bia wo Jimmy Fefefo o Jimmy Fefefo pa enti me shamo bo se adwuma wa bieja say your votes ni maximize no na posto na project 2016 ya de ma ye ra ku fa de ni ye ra ba wo mi aso me shamo bo se ye ra na bo me come in China ma this no o de ba ma ba enti me shamo mo mo ne na ye fa ye ra ba wo mi ani ye ra na bo for one age na dia MPP amanyuku no ewo eye atwema bi agya South abatom pesia so ma Michelle Chei eno no so yete no enken ye nto aso na ye mfam nkoma mpani dada John Dramani mama na tena ye na sese ono so atiesim ewo enkrapompode mantemu a kese eye campaign no ese woni ensese ye ka kire wo na odi atugwa se ne ho jiri ni pa emra na MPP amanyuku na enim na ye omanimosem se NDC for launch o manifesto memene da na omanhu de yakoba ya MPP for se chenchen omo so ade chene kwasi ada omo Asian semhwefo na Dr. Alhaji Mahmoud Bamia ne wonuma akasa na kese fanse kakra NDC for be gene na watwi mu no na kese no mo pekwan bia so asanwia ede agumu na nyankopa won pe bone wiase kese semhwefo nhemu Dr. Alhaji Mahmoud Bamia na semhwefo no kokoye no kese Dr. Alhaji Mahmoud Bamia nim ni won horoso ne nso ebusa no kosan bia na kese worododo ate ede esine so ose ni nyina ekoye nkontompo ene nabraba semu a no mo peso mo ka kire Ghana fo ntine ma no ekobasa no o man pedi dada John Dramani Mahama nsemu a wode etudwa enra enkrapomponi mantema proboni. We're going to launch our manifesto on the 24th of August. Immediately our opponents announced that they were going to do a media encounter on the 25th of August, the very next day. You know, the intention for doing that media encounter the next day after we had announced our manifesto was to turn the attentions of Ghanaian from the NDC manifesto. That was the main reason that they decided to do a media encounter the very next day after we launched our manifesto. But you see, when you do something with devious intention, it backfires on you. When you do something with devious intention, it backfires on you. You know how to tell when somebody is lying. If there are people who are smooth talkers, who can speak rat-tat-tat-tat like machine gun, the time when they become stammerers and they start stammering, you know they are lying. Somebody who can speak tat-tat-tat-tat like AK-47, suddenly media encounter, I think I was on phone to a man penida John Dramani Mahama and yete kani yento asoni mfamo komfinsi emantemnemo na odwane chemfinsi mantemwa efutu eko ede amagana madehye titru ene wane a omoye budua no se abade nsisi epi no a agugu ho no mode amawu no a ya wo seche se wo mo ebusa na omoteso emfaso oba penny patience akon odwane eche Ministry of Finance ya wono ene ba pensions ene insurance nsensem one hweso na osre one a
afi no mu biebie mu nnwuma ne yakwesibro ne kan say small and medium enterprises no say abetwa sika pi ye de ato no mama wonum nso ya ne mpempi omompe wansem mu senti no obon se sika ne da wonum sa na aban asaso ababe fana de nti pempi no ano omonta emfa chesenchesi aban de egu akwan mu no omo enya so mfaso no omonta musa ho asem ne beba mo nnwuma enyine pa ma me patience akonsem a wode tudwa eni Abzanfo we ewura yire patience akona na nsam no ye pebi e dia mamu na konfinfi mantemu a Central Regional Coordinating Council no opani o ye chief director wo hono mo opani Michael Usu amuako wono soso e de kakra esoso eseya na ono soso esre woni o ma hyase eye nnwuma kakra nyankopon to o mo nsem a wo mo eye bibie no se abande nhihye pi no a agu akwam e de nhihye pi na toto hono mo a ya na yempe musenti no na yedi eti kobobo adum ene adan futu ode ma yeni edina yenimno ejumedie no yehwe amanyuma ne district assembly sa ewo region mu ahina enda yehwe jumedie nso aban ede aba no yehwe enyuma kitinkiti eye omo bi omunyuma omo dantem ne akese ni nyina no aban de aba se ese otimi eboa san nyumaku nyina enti de ni kan no enam Ghana Enterprises Agency ekoba se na ese ye bon de ro emma san nyumaku nyina eti dwumadia aban de aba enti omo ene Regional Coordinating Council ye kan bo mu eye training ye bon de ro emma obi bia owo pepase ono so ne dwuma obi tumpo akwa ni mama no ono so ebitimi aba beje emwa na emwa no ebi eye se ye be ma training ebi eye se aban ediska ebe so omo asen iska ni bi wo ha eye loan iska ni bi so wo ha enye loan ojia eno so be ma udwumadi a wudi no akwa ni enji Regional Coordinating Council said they say yenso yehwe emma aban dwuma bia ekoso no etumpo no Abzanfo nti we opani Michael Usu amuako konfinfi mantemu Regional Coordinating Council no ye chief director ewo ehonum ye gina we suna no pen sema papa no de babesom no ye de mosia ne asore amama hina asaso atenase bio e de ade acha bi adwumedie ato amoso eye OCP fertilizers ni ye kanfo de amamo se busia onya bia ebe ma chese onoba na so doso e de amawo Ghana fa na ba bia tonto agrochemicals ne ma wonsa ebe ke bi frɛ 0555 909437 0555 909437 and 0555 909433 na anyone more any enkomo me de ya bo amali bia boga no pe akosia somua ene chinchin fidie na edema me brana na yaw Calvin ekoba jesi simpini mu ene Shadrack nom ne bo mi chiduma no pe ma ba bia wo bia na itimi ba ye